Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki Paidbah nong nong jong kathan nong ston. Ki belakan jo ikerta ka bakhat pras nam sejrong. Menta ka khat sau tarik ujemang arajar arpoi. Ki lahab ban Leit Phai Tylli no shalayeng hadien bakila yang lan daki kenta. Ban yo ya ka dawai Tika ya da COVID-19 bala pelong ha maternity child hospital upon new nongston. Ka Jingshai ban Phai Tylli jong ki Paidbah shalayeng kalong nomor bakim sim layo jing tip setia baki form baki ladep ban pendam kim sim na terekam setia namar baka jing pendung kerteng kalong da ka pasule online link ba ka website kat baki wepan ki baladep ban pendung kerteng lupa kini ka website ki layo wan sim ka dawai Tika ha kini hi kasngi. Now for 18 to 44 ki have register online. Lada film register kadang sedang mene benengkong kasni benengkong do. Tapo megalaya barok ko way. Ma. Ya ka vaccination ya kini ki khatra do sopo sau Snem. Ya gitu ban vaccinate pada ki have register online. Lada film register online kimsha manai vaksin. Ka sarkar ka bu di tai kendon te tingi ha bu di tai kendon. Ki don sespangut tingi ki bangi ai vaksin mene ki bla register online. Ki register gitu kan ki sya ni. Kau sekarang ni kila aktif lete bro. Ma mentah ki khatra do sopo sau. Aku register online. Nanti bila register online, bila benjit, kena katarik, kena kopor, bila man vaksin. Iwan, amarta mentah kasih ublay rungi play deh. Amarta pi, pan kita dulu dia bro, terpadu kasih ublay rungi hab play deh. Ni ki baki 100% plus gitu berapa menurut doktor? Kita te bangi duna vaksin pi, tikim ngin sayo vaksin biang hakak katniu terik, ngin sedang biang. Itu nak kam duna ka vaksin ru. Te ngin sedang biang naka. Lek ngam tip kiong ba katsan kanriu na katniu terik ngin yo vaksin te tang suyo ngin sedang biang.